Dan u lokalnoj upravi u Tesliću svojom posjetom povodom Dječje nedelje uljepšali su mališani iz Dječjeg vrtića Palčić. Ovom prilikom sa načelnikom Teslića podijelili su svoja znanja o dječjim pravima i obavezama. Dječja prava su da možemo se igrati, da idemo u vrtić, da idemo u školu. Imamo da se pravo igramo i družimo s nekime i da idemo u školu i na sportove. Riječ je o jednoj u nizu tematskih aktivnosti koje tradicionalno organizujemo u prvoj sedmici oktobra, koja je svake godine posebno posvećena onim najmlađima, poručuju iz ovog vrtića. Mi smo u vrtiću dosta aktivnosti radili povodom Dječje nedelje, učili smo razne pjesmice, crtali, igrali se. Najvažnije dječja prava su da se oni igraju, da se osjećaju bezbjedno, da šire ljubav, da se igraju. Druženje sa mališanima simboličan je gest povodom obilježavanja Dječje nedelje, koji nosi poruku važnosti i obaveze stvaranja prijatnog ambijenta za djecu tokom čitave godine, istakao je načelnik Teslića Milan Miličević. Opština, opštinska uprava i mi nizom mjera koje imamo i koje smo osmišljavali prethodnih 10 godina podržavamo rast, razvoj djece, zdrav rast, zdrav razvoj od onoga prvog bazičnog momenta, to je rođenje, pa do zdravstvene zaštite, do boravka djece u vrtićima. Dječja nedelja ove godine obilježava se pod sloganom Podijeli radost, znanje i ljubav.